سلاویست تماشاوان هجا بولتانا دمجمیر شش ایواره جی آزادی روجاوای کردستان آرکی از جوار پیشکش بکم به وینوچه مدست به بولتانا خواه بکن. ده 13 و مهده هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه جیوینک تایبت لدارخسته ده بریاردا کوچکداران جناوا باجارین عفرین و سریکانیه و گرسپی یین روجاوای کردستان درخینن جالی خوفجی وزارت براوانی حکومت سوریه دمکی داخلینیک بلاف کرده ده تکس کرکو چکدار ده ورنه درخستن. وزارت براوانی یا سر به حکومت سوریه دمکی یا اپوزیسیون سوریه داخلینیک درباره وکشان چکداران جبو دروی باجاران لحرمین دبندست وان ده بلاف کرد. وزارت ده داخلینی خود راگهاندیه که پشتی گروپین چکدارین ارتشان اجتماعی ده کار خود بسر کتن وزارت به بردوامی به فرمانداران را روشا گشتی لوان هریمان دشوپاند و او وکو ارتشان اجتماعی وزارت براوانی و هر وها دسته ارکانان لسویلان دنیرن که وکو برانه و دوی ورن پاراستن و روان رومت مالو ملکن وانجی ورن پاراستن. لسر وی اکیجی چکدارین سلطان مراد و حمزات ین سر به فیلق دویم بریار دا کو ناواندین خواه جباجارین عفرین و سریکانیه ین روجاوای کردستان جبو انین شر و گویزن. هروا فیلق سیم جی بریا دمکه به دست پیشخریه که وها رابو و ناواندین خواه جبو دروی عفرینه و گوهستن. داخلانیه تکسکریه که او گاف جبو دابین کرنا راحتیه جبو سویلان لهر هریمکه دبن دست وان ده تی و او یکی پیروز دکن. که جه راست یه چکداران انین شرن. دا که سویل جه دجمنان وارن پاراستن و هر سه فیلقین ارتشان اجتماعی ده جه باوری بن و ده اولکاری و راحتی جه خلکی را دابین بکن. جالی خواه جه درک تایبت جه آرکی را دازانین که ده 13 مهده دسته سروکاتی هفیمانیان اجتماعی یا هزن شورش و اپوزیسیون سوریه جوینک لدارخست. ده مجارا درخستنا چکداران جناوا باجاران گوتو بیش کرد. جدر تکس کرد که هر یک جه نصر الحریری سروک نوی ائتلافه و جگرین وی دکتور عبدالحکیم بشار ربا حبوش و عقاب یحیی و امیندار گشتی عبدالباسط عبداللطیف آمده بون. هروها دریا انترنت را هر یک جه سروک حکومت سوریه دمکی و وزیر براوانی بشدار بون. ده جوین ده بریار هاتا دان که چکدار جناوا باجاران درخینن و دیارداین چکداری جه باجارین عفرین و نافچه و گندین وی هروها سریکانیه و گریسپی جی نمینن. جدما کو هر یک جه باجارین کردی عفرین سریکانی و گریسپی کتند بن دست چکداران ده هر تاخه که باجیر و کولانه که گندان دمالین کردان ده وان چکداران جه خوره کرن ناوندین لشکری و ببهانه پاراستنا سویلان باجان لسر وان دسپینن تاوی وان ادعایان روزانه بن پیکرن جه تقین و کریار نمرووی تینه انجام دان. هر دم چاوین شینین وان هریمان لوی یکیه که اف بریار تکه فوار جیبجی کرنه ده و در بدر وگرنه سر مال و ملکین خواه. ده نوترین لیدوان ده جبو آرکه دو مالباتین زاروکین رواندی داخلانیا پیده درباره کمیته دیفچونه جبو وگراندنا زاروکان رد کر و گوتن که او داخلانی دو رجراستیه و تو پیوندی به وان را دوی درباره ده نهاتیه کرن. پشتی کو پیدا داخلانیک بلاف کرو تیدا تکس کرو گوت کوان زاروک نراواندنو او پابندن بیاساین ناف دولتیین تایبت به لشکر کرنا زاروکان مالباتین زاروکین رواندیین کوچکدارین پیدا زاروکوان رواندنا داخلانیا پیدا به درو درخستن و گوتن کو زاروکین وان لسردست چکدارین پیدا هاتن رواندن دنوترین لیدوان دا گل شاهین دایکا فاطمه سعدی تایبت جه ارکیرا را گهاند کو کچاوی لسردست چکدارین پیدا هاتیا رواندن و برپرسیارکا یا پاجا دان پیدان به رواندن کریا درباره اباکرنا کمیته دو چونش به بگراندنا زاروکین رواندی گل شاهین گوت کو او گوتن دورا شراستی و تو کسکی پیوندی بوان رنه کریا. السلام عليكم أزدي فاطمة ما عمري فاطمة من 14 سالينا 13 ماه دوچو و بياني وانا داخستی سبی عسکری سبی شرطانی عسکریه یعنی و بیانا نراسته اشخارا نظام مد کنه نظام خلقیت کنه اشخارا از قیزی خواجان خوازم جوانان دخوازم که اینا ناکنجی رسمی ویج وانا گو جمعه چما جمان هاتم گو جمعه رسمی ویجی جمعنه اجوار رسمی وی بشینن و ببینن قیزی من جمعانه رسمی وی دلیل بینوگوتی جمعانه رسمی وی وارو بشینن بنیرن رسمی ویجی همچینه در یپجه حوال جین داگو اشتر مگو از قیزی خواد خوازم
گو قیزی خاطر نو بینی حیانی پرورده بقدینه مگو نازل قیزی خاطر خوازم مگو اسکه بنم یعنی جم اسکه از قیزی خاطر خوازم مگو از رسمکی وشتر رو بینم یعنی زانه به انو جمعه این سبیت اینم بکی رسم جمع رواناشان رسم وانجی هین جمعنه وجالي خبجي لاوند بكر ما ميرندا بكرو خالي أمل عبدو تایبەت جە ئارکێرە گوت و ئالیەکی پەیوەندی بوانڕە نەکریە دەربارەی هەردوو زارۆکێن ڕەباندی ژە بەریا سێ ساڵان بەو حتەوە کە ئیرۆ هەردوو زارۆکێن ڕەباندی چارەنویساوان نەخویایە داخانی تشتیم هەیەدێ تۆ خەبەرێ نو نەدانەمە ئەم دخوازن وەکە ئەز ئاپێ ڕەندە بەکر ئەز دبێژم ڕەندە بەکر ژی بوو سێ ساڵ وندایە ئەم نزانن مریە یان ساغە یان چ ڕەوشەوانە ئەم جی نزانن ئەم بهێڤینە خەبەرێک نو ئەم جی ببیسن و خەبەرەوان زانبن هر تم جی دبیجن اونا متزار نبرنه متزارو نربانه ام دبیجن یعنی دسته که داشی ام دبیجن یعنی افزارو پیاده هاتن رباندن وکه پیاده پارتیا و دمید العفرینه هاتن رباندن افزارو بری به بساله که وکه کرب ناف گروپه که موزیک در رادیو دو درکت وکه از میوان من تليفون كر وكا كهدران از مثلا وكليدا اما جبتري وي از نزانم ساغ مريه سالك ما دنگي وان نبيس دیاردەی ئاڕەباندنە زارۆکان لە سەردەستی چەکدارین پەکەکە ژە چەندین ساڵ بە هەیە لێژە دەماک و پەیەدا دەسەڵاتداریە ڕۆژاوای کوردستانە ژۆڕژێمە ئەسەد وەرگرتیە و حتاوەکە نەها بە سەدان زارۆکێن کورد لە سەردەستی چەکدارین وێ هاتنە ڕەباندن وژێ ئالی خۆبەژی سیاسەتمەدارên کورد تەکەس دەکەن کۆ دەدەما داویدا ڕەباندنە زارۆکان باوایەکی بەرچاو زێ دەبووە ما بەس ژێ دروستکردنە ئاستەنگیانە لە پێشیا دانوستاندنە بەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریا و پارتیە یەکیتیان نیشتیمانیا کورد ئەندامێکی پۆلیتبیوریە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ئەشکەرە کرد و دەجیڤینە داویە یادنەڤبەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریا و مەزلوم کۆبانێ فەرمەداری قەسەدێ de دوسەیە ڕەڤاندنە زاروکان و گرتنا جوانان هاتیە گوتوبێژکردن عەبدولکەریم محەممەد بەرپرسێ رەخستنە گشتی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا د چارچۆڤەیە بەشداریە د بولتەنە نوچەیان یا ئارکێ de got کوشاندا ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریە دلگرانی و نەڕازبوونا xwe derbarê revandina zarokan û girtina ciwanan gihandiya mezlûm Kobanê. Wanekesê tekeskiriye ku revandina zarokan û girtina ciwanan xizmeta danûstandinên Kurdî nake herwiha Abdulkerîm Mihemed got ku mezlûm Kobanê tekeskiriye ku ew ê vê doseyê çareser bike û ew kesên zarokan derevînin ji bo leşkeriya neçar desteser dikin dijatiya wî dikin û rêkeftina li gel netewên yekgirtî امضا کریه بن پێ دەکەن. جارەکەدن دیاردەیە ڕەڤاندن و لەشکەرکردنا زارۆکان و جوانên ژێر 18 ساڵی ژالiyê پەیەدێ و çekdarên bi ser ve dest pê kiriye û berdewam kiriye û bi dihan zarok hatine revandin û leşkerkirin. Herî dawî jî du zarok ji bajarê Kobanê jaliyê çekdarên peyedê ve hatine revandin. Li Rojavayê Kurdistanê diyardeya revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî bi taybet ya keçan berdewam e ku ev demeke bi dihan zarok û ciwanên jêr 18 salî jaliyê PKK û ciwanên şoreşger yên bi ser ve çakdarên PYD hatine revandin û leşkerkirin. Lê rêveberiya PYD hetanha dan pêdanê bûyekê nake û revandin û leşkerkirina wan zarokan re dike. Herî dawî navê du keçên din ku ji Kobanê hatine revandin hate eşkerekirin. Roja duşemê êvara 13 tîrmeha 2020 ji dereke taybet ji Kobana Rojavaya Kurdistanê ku nexwest navê were eşkerekirin. Du keçên jêr 18 salî bi navê Ehlam Muslim Mihemed ya 14 salî ji dayîbûya sala 2006an, Gezal Mihemed Mustafa İso ya 15 salî ji dayîbûya sala 2005an, 11 vê mehêve ji gundê Siftik yê Kobanê ve jaliyê çekdarên pêdê ve hatine revandin û tuzanyarî hetan hal ser wan tunene. Roja yekşemê êvara 12 tîrmeha 2020 piştî yek rojê bi tenê ji revandina Ehlam û Gezala ofîsa bi navê Berevaniyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ya rêveberiya PYD daxuyaniyek ji raya giştî re belav kir. Tê de revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî red kir. Hemî bilgeyên hatine belavkirin. Ji wêneyên wan zarokan, bangên dayîkên wan ji bo vegerandin û serbestberdana zarokan
و rawestandina rojnamegerî û beşekî berfireh ji çalakvan û nivîskar û rêxistinên mafê mirovan li ser vê diyardeya metirsîdar bi tometên nerast û dujatiya rêveberiya PYD pesanda. Her wiha di daxuyaniya xwe de PYD got ku ew têgihiştin û rêkeftinên bi civaka navdewletî û netewên yekgirtî re ya hezêrana 2019 ku li ser bidawîkirin û qedexekirina leşkerkirina zarokan îmze kiriye pabend e. Li gor daxuyaniya PYD dibêje di rêveberiya xweser ya PYD de zagona hejmara 14 heye. Li gor wê zagonê nabe tu ciwanê jêr 18 salî were leşkerkirin. Berûvajiyê daxuyaniya PYD revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî jariyê çekdarên wê û PKK û biroleka nerînî jariyê grûpên navê ciwanên şoreşger ve ev e demeke li piraniya deverên Rojavayê Kurdistanê ji Kobanê, Tab Efrîn û Qamişlo, Amûdê û Dirbêsiyê û Tab kampên derbideran li Şehbayê tên encamdan û bi dihan zarok û ciwanên jêr 18 salî hatine revandin. Kurêbaz News bi nav wêne roj û cihê revandinê karî hetanha navê 17 zarok û ciwanên hatî revandin û leşkerkirin bilgebke. Tevlî ku beriya çand rojan Mazlûm Ebdê serkirdeyê giştiyê Hesedê got ku ew ê revandina zarokan berçav bigirin, çareser bikin, wek danpêdan û îtirafekê bi revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî lê PYD hetanha wêyekê wekû çawa di daxuyaniya xwe de gotiye red dike. Revandina zarok û ciwanên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê yên jêr 18 salî li gor hemî zagonên navdewletî û mafê mirovan û mafê zarokan qedexe ye. Bi taybet yê zarokên jêr 15 salan ku tewaneke şer e. Serbarî ku civaka Kurdî bigiştî vê diyardeyê şermezar dike. Her wiha dubare destpêkirina vê diyardeyê di demekê de tê ku têgihiştineke destpêkî di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurd de hatiye encamdan çavê gelê Kurd li yekrêziya navmala Kurdî ye. Lê wekû piraniya Kurdên Rojavayê Kurdistanê û çalakvan û siyasetmedar dibêjin destpêkirina vê diyardeyê hewlên yekrêziya Kurdî armanc dike. Dê bandora xwe di vê doseyê de hebe. بله تماشاوان هیجان هاجی برز حسن صالح اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردستان آزاد میوان منه دنباش برز حسن سپاس جبو بشتر بوناته رواندن زاروکان دوی دمیده دکوه برجواندیا که ده بله سپاس براسی روشا زاروکا گلکی وقت بیجه مترسیداریه چیتکیل جم تاکا قال ما ياقو نخصم قال لك جارا غمجيني ودلعيشي تشيبو جامعو زاروكي تشوك تشقيز تشقو تزلاو هالطرماقن شبالي كسيب بكيفة قردائي يعني مخابن في دماغو آنها هناكي دلقشي وشاهيكي والجم كولانا كردي بنيزيكونا تبقرا سياسي كردي لفكرنا والسرب شتي سياسي برجبو برجودية كلمة كردستان سوري دا ام بنرن بيدا ميدا بيدا ما هستيادا اف رفاندن جاردي نود بي وقال لكي بوجهي مطرسية جو ابكينا اذي رفاندن بكين ايجو دوارتي جو تنفايت ورشكير ايجي غادا روكا بيكو عمار جاردي دفعت كيوانا ومدفكرين دفع نفرسن زارو وانا الجمعنا يا الجمعنا شيء أبناء قصدي أب كان يقلك خاقة وكرد بلكي بيد مدى نشارد بن بيجن بيو أظهر ولداني نفكرني بيكوني دا ويشب مصيري وابشار متوادي يعني ده شارجوا ده دماغو أب رضاندن خرابي هي بردوا من أم بيجن أب ناكري برجون دي ملطين بدا ودفع براسي وكاقو جوال مظلوم وعوال بندي خوشي قوتن تكسكرن جو كسي تمن بجو كيمي حجدا أم وانا نافجرين دي مجاري لشكري دا فأب رضاندن واطاك يديكو هنا كان مرازينا جفيل هادني ودخوازن قرق إجابة شيكن كولانا كرديدا وبلي كردا ساربكن لي أزبجم دم نأو دما بريا إيرو لغاتنا كشيد بيت دام صنع كشيد بيت سبرشتيا دولة ذلهيز وقت أمريكا وابدبنتي وأذ كاري هاي خراب إيه كلام وهيك هرن ونكارن بي لغاتن بنبخل بله برز حسن وكان ظانن كو سه هيفان بهتر سه هيفان
اف پروسه رواندنا زاروکان و جوانین جیر 18 سالی هاتو بو راوستاندن ل روجاوای کردستانê çima divê dema hestiyar da careke din dest pê kir بله اجي امجي يعني كورونا كردي ولد بيجي قالوا بوتشي باتشن مهي داوي هاتبو راوساندن وانا هذا دما استيار يا لفترني ياغو من سربدشتيا هزينا دولتي تشيد بيل بوي ريزيا فردا وسر بنجاك نو حتى اباكرن بوي ارسنا ما برجودي من الدكتور وسوريا نودا الهريمه كردستان سوريا نشانه بو رخن هانا ناخذ قبل كرنا بهاري سري وبراسيجي اولي كينا بريز حسن اولين كنا ناخذن افضل صادن بسري ببن كينا اي او تخول يعني وقت جوارك شورشكير ذا كارادكن وبيدين كانت تشتكي جيبتي خلق هورا خدكين دواء مضموجي وهيجي جادي او تش بردواما اب تيخ يا كرنكو هنا كانت فازن كلمه تشكل او يقول نرازينا لهابنرا ام نكر وانا ابنا بكن غيري مثلا عند جواري شورشجي وقاجواري شورشجي بريارا ودسي كده دسي برو اذن دربي سوري وقفت برينها اب زلال بيدما بيدا لازبجن ايرو يعني هولدان مظنها مساحه كردستان سوري دغو بانك وكياب داوي بكن وبيلن جو اب لفكرن هريسري يعني الجور اخفتنا تا كو هن آلي د PKK ده هنا لپاش جوان شورشگرن داكو بفاي پروسه رابن اولو تيخويا كرن يعني براسي اف جبرغو اف برين هاجي دستيواو يعني برين هاجي دما صالين هاشتي ونوطي د جاردي افشتي ولو تشيدبون جاردي اكتي خورتما وكيزيما بري وطن تشيا دربي كردستان سوري وجهين نوازي بني والجمع إيرو أو دم برباسكو يعني قناع نوتشي بوا شورشك توري تشيبوا دستورداننا دولتي تشيبوا نجلوي جرى سريع دبري أفتش نماتينا تنجراندن ونبدأ بله افرا فاندن و كريارن وها اگر نهاتن چارا سرکرن و بردوام بون و چاوا باندور لسر دانستاندن کردی بکن از بجم يعني أو هولدانك جو كلام عبد البيشا لفكرنا كرداي كريسيا كردادا ليه باوريا مدرك ارتيا مش ارتيا يكتب كردستان آزاد شجاري كما إذن الدولتي ديكن أمريكا بداوي مديد ايه قد خازن هشكرا بلاد وبس زي الغاد قبل سري ف يعني الدولتي هيا يا تحركاتها هذه سوريا ديمقراطية هيا وبيانك فرجي جم بارتي كردستان سوري بتاعيها برضو أغلب الناس سياسيين سربن ما قبلت كرد سرب خاطر ولا طيفة سيا كردستاني أف هدي أشيد كي بأم بينك قرن أزبجم أف كلام ويبسرنا مظلوم كوبا نوي كهرباء في برزقري كي تشال سربكا بله او كاري يعني قوتاوي لشكري خرطة وباريكاريا أمريكا وهبالبندنا وكاربن داوي بكل كلام يعني بله بريس حسن داوين برسيار ايرو تشش قصدي تخواستن تشج رفبريا بيد تخواستن داكو اف پروسه ورا راوستاندن و دانستاندن كردي بسركفن بله از بجم اف لا مباطنة بيد عينتي ومسألة تيجي دسترجايدي الجيانة خلقي أذنا كتير خراجي وشيء بنسر مسألة إلكتريكي وسر مسألة كم بنا عظي ومسألة الأسكريان نجار ومسألة يعني دستوردان جانا خلقي ده أبدا دايب برضو إيرو إحنا كنا عروضة تخرابي وشيء بن هولدان جوي وقت بيجي قد خكرنا بيله هاتني وأب كاري هاي خراب يعني دم هاتي غورابي مجبر جوندي ملاطيميا ومجبر جوندي دوستي ملاطيميا وام هيفيدان بونيزيك باي بله جالاكس باز بو بريز حسن صالح انضم كوميتا سياسية بارتيا يكيتيا كردستاني آزاد جالاكس باز بو بشدار بوناته خوندكارك روجاوای کردستانی کو پنابری هرما کردستانی بو بناوی سار محمد عز الدین هبه کو بخوا انداما یکیتیا خونداوان و جوان دموکراتی روجاوای کردستانی یکمین سر آستا بش بیولوژی لزانکویا صلاح الدین
له هولێرا پایتەختا هەرێما کوردستانê derçû. Bi vê encamê dê berdewamiya xwendina xwe di Kolîja Pizîşkî li Zankoya Salaheddîn bide. Têzanîn ku bi sedan xwendekarên Rojavayê Kurdistanê piştî ku ji Rojavayê Kurdistanê berê xwedana Herêma Kurdistanê li Zankoyên Herêma Kurdistanê xwendinên xwe berdewam dikin. Rexsana Dûkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê hejmarek derçûyên Zankoyên Herêma Kurdistanê ji nişteciyên kampa Faydê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê xelat kir. Duh roja sêşemê şandeke Rexsana Dûkê ya pedekesê bi serkirdeyatiya Hiyam Abdurrahman endama Komîta Navendî û berpirsa Rexsana Dûkê ya pedekesê û hejmarek endamên Encûmena Herêmî serdana hejmarek derçûyên Zankoyên Herêma Kurdistanê ji nişteciyên kampa Faydê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê kirin. û bi hin diyariyan di nav de wêneyên Serok Barzanî û Ala Kurdistanê ew xelat kirin û hêviya serkeftinên mezintir di paşarojê de ji wan re xwastin. ناجی از برای خو بدم باجار دوکه لجم میوان خوا خانم هیام محمد انداما کمیته ناودی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا خانم هیام دم باش سپاش بو بجدار بوناته ام خوازن تو بهتر جمرا بحثا چالاکیا کوم پیرا بونات جمرا بکی خوندوانین کوهاتنا خلات کرن چند بون بله که روزا چابه پوری قصنا یا پارتی کردستانی سوریا ما خواست ام کتر خورتی خالات بکن اوی درچوی کلیشان لحرم کردستانی بله خانم هیام دنگ تنای اگر بله خانم هیام اگر تو دست بگی ده بحث بکیش برکو دنگ براسی نزل آلبو و هنجاراجی دهات برین بله خانم هیام اگر تو توش دست بگی ده بحث بکیش برکو دنگت دهات برین و براسی دنگ نزل آلبو بله برا بجمع جهة قبادل كربات بله خانم هیام بله بردوام که ما قلت معكو رك خستنا دهوك يا بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بله رجع شارده تموز دهغا روبيستان ما درتشوي كوليجين هرطانش قطابيان جكتشو خورتان ما خالات كرن بله مديد رك خستنا وكو اكتك لسر بخدارنا بدنا وان داكو بهتر ببي وكو تحفيزكي ابدا استشاريها ببي وكو تحفيزكي طلابي ندرتشويرا بله طبعا هر وكي من ثروه باكيد ذكر كو رولا خوندبانا رولا كي جالك سركات تشكتنا ملتان دا
یان جکلیتا چارەسەریە هەمی ملەتان درێیا خوێندن و زانەبوونێ دەیەک یا دوا درێیا کار و قەباتێ دەیەک بله ئەواژی گەلک کەیفە خۆزدێ دەست پێشخەبیێرە ئانی و واجی سۆز و پەیماندان و خزمەتە گەل و وڵات و میسکیمان بکەن ژبەر و ڕێیا چارەسەریەمە هەمیە درێیا خوێندن و زانەبوونێ من دەیەک داخوازێن وان هەبوون خانم هیام بله اوان دیت وکو دستپێشخەریەکە نو جلای پارتی کو تێکردن یەکەمین جارە کو دەستپێشخەریەکی ولو تێکردن وەلەو ئەو خەلاتکردنجی تشتێکی گەلێک ڕەمزی بوو گەلێک پێوان هاتمەژی کۆت با مەرجێن و ئیر و ملەتێمە تێدا یێ مەرجێن پەنابەریە مەرجێن ئالۆزێ ژاریە فەقیریە بێ شر جیهانی سیاوە کۆڤیدا 19 خەلکی مەیان ji قوتابیên me tarîxî bûn bê astêha derbas bikin da mercih derbas bikin û terkiratî çûn xweşî û dilgeşiyan ev kesê han jî gelek yani şehadên gelek bilind bûn wekû بله خانم هیام بله ببوره بلا اوان بخواست هنه بایخدانش آلی پارتی تمی جواره وری کرن وادی گاغای کمینه بو بخوشو در خوشو بله هل هستو هلوستن مالباطان ماشي جواره تأكيد کرن مدى کس کرد مگود هکرنا اب مرجع کوویدانو دبانه ما خستبانه ما اشترك راسي دنك نزل البو قالك سباس خانم هيام محمد انضم كوميتا نافندي يا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا وسباس جارك دنج بو تشالاكيا كو هون بي رادبن انجمنا باجروك تشل اغا يه سرب انجمنا خوجهيا شهيد نصر الدين برهك يا انجمنا الاجتماعية الكردية السورية انا كسي جيفيا وهجمارك دوسين رخصتني وسياسي جنگ شكرن ايرو چهارشنبه انجمنا باشروک چل آغا یه سر به انجمنا خوجهیا شهید نصر الدین برهک یا انکسه جوینک لدارخسته ده راوشا رخصتنی و چاوانیا اکتیف کرنا انجمنه لچل آغا و هجمارك دوسين دنيين سياسي جنگ شكرن درباره و جوینه ده لدوانك تایبت رسول عمر اندام انجمن خوجهی دازانین کود جوینه ده تکزیل سر اکتیف کنا رولا انجمن گندان بگشتی و باجروک چل آغاب تایبتی هاتا کرن و دانستاندن آلین کردی لروجاوای کردستانی جی بشکی دن جه جوینه بو کو لسر هاتا راوستاندن جاره هناك لسر رخصتني مديت ضرورك انه مجالس مي باجير وايغوندا وانا فعلاندن جعلاك ببن جبر اون ايغوستونا اساسي انجمنا اجتماعي كرديرا راستيجي جمارك باش نونري انجمنا باجار چلاغا حاضر بون لسر ويجي قلقي كيف ياخو انين لسر بعد مستندني نقبا كردا خب خدا يود نقبا انجمنا اجتماعي كردي دا و بارتي وقت بيجي احزاب الوحده الوطنيه راستيجي واجد داخل ياكرن انه يكريزيا كردي وبيجي راستيجي بو ببي دا بيك انينا ما في ملت كرد سوريا في شروج دا بيكيتيا كردا داورنك انوي يك ما في ملت كرد جهب بي بقدر ما جو بيكيتي وبهتر جهب بي واجي قالك كيف اخواتني سربي دانستان هناك ملت ما تبدا في دانستان مرتاح بو راستيجي امجي دنجو خد جهنن ام فيجن بلز و دانستان داوي بي جبوي مرحله قالك حساسه وقت بيجي وقت هاتيا كرد يك ببنيت وما في مرتب كرد سوريا في شرودا جهبنا خوجهيين انجمن الاجتماعية الكردية لسوريا انا كسي لباجار قامشلو جماوار كرد
جبو آماده بونه ده سمیناره که ده وخوندی کرد. ده وخوندنه که فرمی ده انجمن خوجهی لباجر قامشلو جماوار کرد جبو سمیناره که تایبت به داوین به پیشفچون و پیشاتین نافخویی و هرمی و ناف دولتی وخوندی کرد. سمینار ده روژا اینه لنویزگاه روژ آوا یعنی غربی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ورل دارخستن هروها وخوندن گشتیه. بله تماشاوان نیجان هاجی از برای خوب بدم باجارو که گرکه لکه لجمع نوچگاهان ما برزان حسین داوکان بزار بن روش لوی داره چاوه روشا خدمتگزاری لوی داره چاوه خلق بهتر گلی و گازین خواهج چه دکن دم باش برزان اگر بهتر تجمرا بحث بکی روشا باجارو که گرکه لگه چاوه خلق دوی دمه ده دوی دم هستیار ده بلندبونا نرخ دلاران و کمبونا کلوپلین روزانه خلق گلی گازن دین خواهج چه دکن بهتر بله روش باش براستی بهتر گلی و گازن دین ولاتیان بهتری وانا که جنان تکرن از کارم بجم جه همه تشتی تکرن لی بهتر جنان تکرن ایرو کو نان بو پرسکریک که ترمزن د روجاوای کردستان دا نخاسم کو ام ددما کو ورزه هادینه کو تهلاندن یا کریزستان تهلاندن کو مامورن دولته کو همی گنمن ایصال گنمن نو کو هاتنا هلاندن کو ایرو دا ام تدميزيني كوملات بتهوائي خوشي وبي قوتي خوي روجانيا براسي هناك بيجي مخابينيه وقازن ملات بتهوائيجي يانكو نان دماكو بيداجي بي بخلكيرا طبعا بنرحك لين بولدي حيكو ديرو درقاينا كيجي حتى 1000 ليره سوري و يازدا نان ثاني بثاني تدهنا براسيجي او دبي جهه خمساريكي الجم ملات روجاواي كردستاني بتهوائيجي يعني نخاسم وكي ديجي برينا الكتريكي روجاواي كردستان دا كوبويا سدما كسركجي يعني برسكريكا كسركجي كود روجاواي كردستان دا كو روجانا تكاري بيجي كود 24 ساعه دا كود 9 ساعات اليديك نوي يعني كود 6 ساعات نوي براسيجي نخاسم دفي روشا هابيني دا براسيجي دبي برسكريكا كمازن اللي جم همي كاسين خاصم اب كاسين كو ام دبيجن يكو درس صناعي وكو خياطه ميكانيكا وكو يطورنوا فتره براسيجي روشاوانا پر خرابه وبلي غازن ديوانا ادبن بلي روشا افي چاوه برزان يعني ام كارم بيجن هفته چند روزان افته بردان بله لسر يعني اسكار ماز بيجن بتهيبت الباجارو كي غير لگي عن گندواري وهنا كي بتوايجي يعني اف پیداد به يعني اف نكونينا اف زحفه يعني برباجي حريمه حسكيه ويان گندواري حسكيه گوتيدا درواز دبن اللي قامش لوجي براسيجي هناك تسكريكن ابي انا بس حريمه مدى يعني او برسكريك زحمتي نينن بالتالي اسكار ماز بيجن دمك اولو كرده يعني ساعتك يعني 9 ساعات برين او جي انجامك وبرينا الكتريكي كوتزاني كو كيف غريدايا كو دمك كاربي ابي كو بكشيني يعني اوناك دبي اولو كو برسغريكا كجيرا لزيدتي هناك اب هيداد بي لبرسغريكا مازن وكو الكتريكيا او نا هيدانا بي يعني دبي برسغريكا كمازنش جوالاتين روجاواي كردستان را يانان ونخاصم ديجا يعني عم سر روشا دولار ام هناك بقى اخفن روشا دولار يعني باندوركا خرابي باندوركا ناريني براسيجي لسر جيانا مروفا لبازاران برزان ايرو لبازاران بازارين قركيلاجي نرخ بشقاسي ونرخ دولارا 10200 وحتى ورقيد هات كرين 10600 ورقيد هات فروتن ابناك دولار يعني باشه اگر بحث استغلال پاونکاری تشن وها دنافع بازار دتنه دیتن
بله اگر بحثا دمکو دلار بهاد به استغلال او یک تدیتن دناوا بازرگانان ده بيجومان أبا أكيد يعني أزليس أستيكز دكم يعني كو دولار تي بهاكرن روشا كفا خراب دقري لسر ملط يعني تدميزيني كو بازرگانيين كو باجاروك اگر كيلگي يعني نخاصم از بيتيفين يه جيانا روجانا يا خلقي وكو رون يعني شكر يعني شا يعني علابن يه كو جيانا وادا بارا واد بيت بي براسيجي نرخي وانا كفر بهاد بي يعني دبريا چار مهادا بريا چار مهادا کیسه شکر بازار کرکی لگی داد بازرگانیا و اینا کو دهات فروتن به 35,000 لیره سوری بو 5,000 لیره سوری بو دمان هذا کیسه شکر گشتیا هفته و 1,000 لیره سوری يعني هل بت باندورك خراب لسر جيانا مروفات كي يعني كساد كي ولاتيان كي نخاسم او كسيكو تجاري وانا موردي وانا كي كونبي كو جيانا خبي دبار بكن نهمي كس مامور الدولة دا يعني ريفدريه دا بيجن موشي وانا هنا كي هاتنا بهاكرن كس ندي هنا يعني براسي يكو ايرو نخاسم يكو بيكاري معنا يكو معنا بيكار بدري دو فرانيا كار بيجي بلكي جسدي زيدي سو بينجاجي معنا بيكار يعني اف باندورك خراب لسر مالباطات كي براسيجي دبي اصلا كفرمزن يعني بله برزان دسبيكا خفتنا خودت بحثا پرزگريكا نانكر تقوت كيما لگركلگي باشا خودين فرنان چد بيجن يعني سدمن كيمبونا نان چيه ارتونه سدم چنه بله سدما سركاجي يعني يا سركاجي جبركو يعني دعم نينا دعم جيرنينا يعني بريا دما دسلات ده بريا شورشا سوري کو دس بيبكي بله دسلات رجما سوري چتكر دعم ارض ذكر کو دا فرنا يعني کو هرمي بتبعي بيجي مازوتشي دعم اوي ذكر يعني بني في قيمه داوانا بني في قيمه داوا لبريش در باب خاطر هذا بروتين بحال حاضر ده او دعم نايكرن يعني ريبابري او امكانيات نينن يعني او ريبابري نادي او يعني ابناء برسكريكا مازنا الجمهوريان نقاسم خوي فرنين كود كرسانا سوري دجين براسي او برسكريكا مازنا الجمهور شوالي ار دماكو او دكرن وكو اي ولاتي بكري هلبت او نان و اي وماموري هانا سر شغلن فرنكا مازوجي هيا بي دماكو قرم دكي حتى كنت بيجي السر فرني دياركو بر يعني تكلفه يعني البرفيت تشتجي نرخينان هاتي بالنكرن بله نسبتي كركي لقي بلكي ناو زوج متى يعني ناو برسكريكا مزنا نسبتي كركي لقي يعني يا نان يعني بس اللي ما كنت تقييم بكي بقاعه مشلو بتربس بيها كربتش على غاب نقولوا براسيجي نان دبي برسكريكا مزن وام ديفيجن نان يعني بعربي ديفيجن السيء يعني براسيجي نان قال لك ينخشتي نان حموجي دبي بيتش هبدو ناقري شوطي تي ابجي جبركو اردي كوتي اردي خرابه بلكي چنده سالايا كنت هندروي صوامعي دسلاتي ده كوتي بيدر يعني حتى قوتن هاي غوري زانيارين سمدا و اب اردي كوتي ايرود هرمه دتي بلاف كرن أرض حلبية ني بدري حرمي كردية يعني فارسية فرنسية يعني أبناء دهيلك ونان نخش به ونان خراب به يعني ربطك نام دماغ وتكرين باوريكم هو بيجي استكاس دكم قبل دنان جي نون فارن يعني دنان وين فارن جي بيد حمو ورد بينا فارن قالك سيئة بله گلک سپاس برزان حسین و چگهانی ما ج باجرو که گرکه لگه گلک سپاس جبو زانیارین تا دو دمجمیر ده بشف 4 تقینان باجار رقای هجاندن جدارک خوجهی ج آرکر راگاند کو 4 تقین لباجار رقای يدبن كنترولا قصد ده رودان وجهه تقينان نزيكي نخوشخانه طب الحديث وطاخن الفردوس نور الجزرة هاتن رودان لغوري همان جدران كودان جامع تقينان ده هجمارك بريندار كتن وبريندار يكسر جبو نخوشخانه نجتمانية باجار رقاي هاتن وگواستن هروها زراركم ديجي هاته تومار کرن
ازمونên pola bakalorya bi her du beşên xwe yên zanistî û wêjeyî li Sûriyê bi dawî hatin. Rêveberiya Perwerdeyê ya ser rejima Sûriyê li Hesekê ragihand ku duh sêşemê 12,000 xwendekarên pola bakalorya bi her du beşên xwe yên zanistî û wêjeyî li devera Cizîreyê Rojavayê Kurdistanê ezmûnên xwe bi dawî anîn û amaje kir ku xwendekaran ezmûnên xwe li 162 navendan li her du bajarên Hesekê û Qamişlo pêşkêş kirin. Derbarê encamên ezmûnan jî rêveberê pêşbînî kir ku encamên ezmûnên pola bakalorya di çarçoveya mehekê de derkevin. Derêkefta 21 heyva şeşan 2020 li seranserê Sûriyê ezmûnên pola bakalorya dest pê kirin û duh jî bi dawî hatin. Piştî ku hejmarek rexistinê navdewletî hejmarek proje wekû alîkariyekê pêşkêşî penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Domîz dimînin kirin, mîna xaniyên plastîkî êdî hejmarek penaber li heman kampeyê dest bi projeyên xwe yên taybet kirine mîna çandiniya tevaya curên gul û keskatî di nava wan xaniyên plastîkî de. Castro yek ji wan penaberan e ku dest bi projeyeka xwe ya taybet kiriye di nava kampê de em ê bi hev re temaşe bikin. افخانه پلاستیکی سهویک بیتن دو منظمه مرا کرد جایزه تو فاو و پشتی ساله که بو اکتفاء ذاتی واقعه که مساعده ما کرد راستی دست بکه بس پشتی وینان ها ام خود چنن و امور خبره ود بن و انها اداره کامپا دومیزیک اداره کم گلک سپاسی واجد کن براستی مشروع من متخواست از نبس خضروات بچنم متخواست مشروعی کیولو يعني هيك مميز به قولي توليب از من تخواست از مشروعي كي تشيكم قولي توليب از بچنم تقريبا زيدي 3000 قول مچان لي وكا هركا زاني جائحة كورونا بسرمدهات راستي قولهم قالك تعدل وهات وقالك خسار مو بس مشكلة نين ديسان بردوام تكن مشروعي من متخواست براستي دس از قولاب تشينم نبس هم خضروات خيارة وباجانة و اموره ولو گلک جگوله گو امتنن و امتشنن گلک جه بزری و ای روش آوایا رابو پشتی بیم متخصص از هیچ مشروع مزنکم رابو من مشتلك المال جمع المال متشكر مقول هناك جدوه كي آنين وهناك متشاندن والور هنكي دفروشم راستي شغلك كي گلکی خوشا گلکی کیفام جرته و کیفا خلکیش استقبالها. بله تماشاوانین هیجا به وی آوی هم گشتن داویا بولتن اخوا هر شاد و بختور بن.